Jangan lupa like, komen, dan subscribe Rahmat Agung Channel. Mantap. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Rahmat Agung Channel nih teman-teman nih. Kita udah lama nih gak ke PKT nih, akhirnya ada juga nih PKT nih. Sanggar dari mana ini? Oh, S5B teman-teman. Wih, keren. Dia lagi giving di depan jembatan nih, di atas jembatan Malakasari atau BKT nih teman-teman. Bajunya warna biru teman-teman, wih, ngarang seru nih. Ondel-ondel S5B nya nih teman-teman nih. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe teman-teman Rahmat Agung Channel.